Siapa pengero? Pakai pokoknya mah. Marah sonari lewat Facebook. Ay, betul ada nama teh tulang anak gua mana? Iwo tuh langsung. Iwo tuh langsung mau Facebook di timbul. Oh, HP Facebook nih nasi yang GP hari ini. begini. Selamat jalan. Aduh, opa dan mama nih tuh. Martela mau tuh ada. Jadi, mana lu? Madam. Suruh dah tepat nak. Berong ada bulu. Tepat nak 40. Tepat ni ya. Isi koronnya. Tapi udah kusi timbul, opa 100 ini tuh pak. Amat kau bangun. Ah, Tuh pak nih si Yolo ini opa 100. ini mah cuma 200. Ini mana 600 kan? Halo. Jadi udah kusi timbul kalau opa 100 do. Lah biar kita beli berapa do? 200 tuh pak nih tulang hanik ko. Baik, tapi telepon sana. Tapi duit naik lah lagi lian. Kau ratus ini siapa? Kau ratus dulu. Ini si Silam. Ya, sarian ini sih. Jaga Ini anak ramah sekasa demi dia. Ngusol aduh duit. Lagi benam sana ya. Apa kan hawa nih? Mengirim nih si pindah. Lo, potong gimana kan? Tadi kurban. Saya lang orang kirim duit itu. Salah kesana. Mana beli air masak pindah. Simulai nih, potong terus nih. Ay, mama lo. Asal mengirim mau belajar nih si Oma, itu potong terus nih. Lang kirim Ay, dah. malas nih urus mo to. Tadi beban lawan sardor ke corbana mo sasak, corbana ka ro 20.000, corbana kue. Kirim banu to. Apa? Anu duit dari kirim jay, belajar bareng nih. Peta sama ganti banu suruh merdi sardolok. Merdi sardolo nih ku. Mengirim belajar nih si Oma, nih. Mau bawa tuh aja kan, berarti titipan pindah pulang si Ulu purku. Pantong.